Nguthu ya athaithi kuma makanisa ni kivathukanio kisioni cha Kithioko Masinga kauntini ya Masaku ni matwaisya mboya kisioni cha Musingi lelu ni munene wa kuma Thika kuthi Garissa kirelo ni cha kuthesya lelu kumana na mbanga enendi oingi ni maumya wetano kwi muvea wa kusuvya malelo manene wa Kenya kumeki ya tumondo kana bams kisioni ki ni kana kuolanga mbanga Beni Musau ni wa kusia mboya na tumia ilibot ni mboya na uthaithi wi mwanya na ula watwaiwe ni ene nthi na ala ni aiki ma makanisa kivathukanio kuma kisioni ki mboya ila ciatwaiwe lelo ni munene wa kuma Thika kuthi Garissa kisioni cha Musingi kuthi Kithioko kauntini ya Masaku kila twina kyo muthenani wa umuthi tukomanite ta thukumi mbanga in a denominational prayer itina wa twabikia kukunikela na kuona lelo witu kuma ila weki welami ona mbeni pedhitwe na mbanga bingisi ya lelo kuma 1985 ila lelo no waseuhiwe ni bethitwe na kwasya mathayo maingi ma andu ma community no kaiye thitwe pamwe na itu wala ndu wa muthenani kani watu nenga kwambililia Musingi na tuoka tupoye tundu wakola kwimbulaka sports ngai ni wanu wende na kututethia twomba na mbeothi waku ngai na twomba na otondu twawetie ngai na nundu twaiya muthenya ono ngai na twawia kondu wa kuboya lelo uno na kuuthesya isietwani za Yesu Kristo Yova ngai twina nguthu ili ngwimwe yumita kuya Musingi yukita na balabala ekiboya ngai undu wa uthesyo wa balabala ono ngai chumani kichina ona nibethiwe na accident ngai wetu etone na mutumia moyo na nukomete sitali kuya Ilobi Yova ni twaboya thakame ya Kristo Yesu ila ina vina na utoni munene wa kwananga sindu sionthe cia mumaitha satani nikio gitumi tukie balabalani mwei twinengane Yova ngai waitu etone tikaboye ngai waitu uthesyo ene nthia ya meweta kielelo cha mboya ithini kuthesya lelo uyu na kuvetangana na mbanga ila sithitwe ikusiwa va niketha mwei ngai waitu katwithukisye ngai endwa maitu maite mathayo manene asei makati wani endwa mo maitu makati wani endwa mo ngai asei makati wani siana Yova ngai waitu asiya kama kati wani endwa mo mwei na atumia makati wani endwa mo mwei ngai waitu ngai Yova ni twaboya isietwani ya Yesu Kristo isietwani ila yebina mwei isietwani ila ina utoni ngai na niketha mwei ngai wetu wetone nitwana ngai Yova ngai sindu sionthe cia mumaitha satani cia kwituma ngai wako wetone kana cia utuma mwei ngai ona andu angi ni mathaitha Yova sindu cia migwanano na ni masieta elelo ni ngai nitwale sietwani ya Yesu Kristo oingi ni maumia witano kula kumuvea wa kusuvia malelo wa Kenha kwikithia ni wekia tumondo kisioni ki ni kana kuolanga mbanga. Pamoja na hayo tunaomba wale watu ambao wanahusika na barabara hii ya Kena katika eneo la Mwatungo ile shule ya msingi Mwatungo pale tunaitisha tuwekewe babs na hata hapo mbele kiasi kuna kanisa AIC Mwatungo pia watoto waumini na watu mbalimbali ambao wanahudhuria ibada wanapasa kulindwa. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima kwa wale ambao ni wahusika ili wakaweze kutuwekea ambabs pale ili hii mambo ya barabara na accidents sikaweze kupungua. Vilingi wa Mauvo Mutongo TV kuma kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Musau.